صلى ربنا عليك يا محمد مصباح الظلام في مدى الزمان. صلى ربنا عليك يا حبيبي أحمد مصطفى صاحب البيان. Sadina haibat rawi ulun pegah basi hari padang Nabi melangkah. Nasi kejaksinan tetap panggulai Nabi nekalang sabah kaum Yahudi. Yahudi ji pergi masuk hutan, Nabi kalah di botaran penisinan. Antara taran dengan Nabi Yulam hutun kenan Jibril lamatara Himalawan kedai kenapihan lele Sirah di majingan Dudra'u ba'nabi Ya Habibi Ya Maulana Muhammad kasih sayang lebih datang kamu kuman pelengan hai panghulasi atlun wa sayang raya anak dua bancah barak sayang raya dua ulan kebak anak urang dalam luas saya degan lelakelon hai panghula Yahudi rana lake kamu tentemu Jibril penusiat lulam ikan badi jawadi kun balon anak dua ban syehbara Yahudi jimu fakat sekalian bahta pula binatangnya jiwa rijak benar Muhammad ya Rasul Tuhan tak pula tentang kenal jiriwan sidra dalam kawan bukan menan bilon sidra binatangnya balik menan padung nahar susah payah talih bunat ma'aruh tajak pula padung rugan Muji penuh sigra laju jiwa Robaan musuh sare dimo Wahai anu tangke hati dua sekarang kabur
susuri jangan di kadang jadi mati bauranya menjanji dengan Nabi sinehmuna balun jak dalam mita sekitaran jitun hana lun ngale Yahudi seon anak-hana lemam metua dan menjanji dengan Nabi najak peglah bersusu kamaiku bangka mojak ngita Aisyah pangerumpak berjesigra putuh hati lalu hilang imata ingin ada matang merahnya bandua bukan sayang bunga macam kenang orang tiluka lenging kata ada roh Nujala jua poma berselamat salim kama wahai manak Muhammad Glujiri wang sigala juni barasul Robatara kaji surani bataku Lumaya budi sekalian kehababa Bin Muhammad sebenarnya Rasul Allah Ketanya pendumba uranya tak Islam Bin Muhammad sebenarnya Rasul Tuhan